hi kan Dawr maya Mizo fishing thara etlai mi ho hi bait casting rod ho ania hi am cholai bait casting rod ania hi sangli zaren man hi discovery nia tha khop mai to video so hi casting rod ania sangli zar hi hard case chom bok ani chuan okuma competition ania chuan hunting black chuan hi repeater chu 7 feet thon ni hi okuma se mara oma casting next year om boka hi kakabik casting hobby kania mana khalok on and se thing don okuma competition hi sang hi zariat hi hunting black hi sang hi zariat thonia chuan repeater chu hi sangthum zanga chuan hi sangthum zanga kuma se war himo chuan hi mana hi sangthum zakwa hi two piece samchi kani next day himo chuan tlain heavy duty le duty chiro te pokan da thaw hi Dawr Jupiter power tip phone khania mo chuan hi Shimano FX ania amana kha hi sangni zanga hi sangni zaro chuan hi aklistic big water khania hi sanga man rot hio chuan hi ron thleng thar scissor overcast kania hi rot na zet khani boka chuan hi sangthum zan hi manani hi medium power ania chuan 7.6 feet sari la chan ve ni chu seizong hai 8 feet ania teri pelican khania sang hi zanga tan hai Dawr Jupiter ki gan sai chi khania chuan hi Dawr Dawr sweep fire khania sang hi zanga somma manania chuan hi Indra Mizo craft Indra khania sanga ani 8 feet ania hi scissor overcast tho medium heavy 8 feet ani bokani chuan chungna ma lo dang rod hi namat spin travel rod 4 piece khania hi sing khat le zanga manani thia darvek thei palia 2 piece ani lo ten hi Indra tho 7 feet ani ta medium heavy tho hi sangli zarit somnga chuan hi Dawr Phantom ania sang thum zathum ania chuan hi scissor cast excite hi thakop mai 9 kg kwa deadlift na kania hi sang thum manani chuan hi CMX khania hi sang khat zarok man chawni hi 7 feet thon ni vek o tlai ho chu tlai le ni vai chuan hi repeater chu spin chun ta chi hi amana kha sangthum zanga thawni ang chi chuan Dawr sweep fire hi 7 feet ani pokta sangli zathum ani thumani hi tlom feta 8 feet icon hi chu rot la mai hunting black khania tip pani chomchi kha sangli zariat ani medium heavy le heavy oma hi pen squadron ania pen ho hi Korea house yo sangthum zariat ania chuan deadly hunt tip pani omboka hi sangthum manania chuan in hi blue sapphire tu kalman sang hi manania Dawr D-wave hi sang hi zarok medium heavy thon hi poni chuan hi parkas hi pakhat chi hi om to hi sang hi zanga ani poka chuan in next hi likana lava spin ania sang khat zariat man 8 feet medium heavy hi crocodile lang khania solid tho kha sang khat zani manani 7 feet hi tloma chuan hi Jupiter JFT Jupiter superior ni sang khat zanga manani 7 feet medium heavy tho chuan El Nino hi sang khat zariat manani 7 feet tho chuan hi
medium ania crossfire Dawr ania hei sang ni zali manani hei Shimano o tenglo ho khania sang khadzaruk somnga ve hi ni hin ang chi arong in ang lawa ni nai so ni chu salit ho khan ni le oveka hi sang khadzania hi sang khadzani ni glass fiber chuan hi avoina ron thleng le chi a stock zo vek nuwa hi liukana register ngani mo ultralight mo 6 feet sang ni zani manani sial khop mai action to ai liukana flash sang ni zaliman nia chuan hi aklistic gx2 ania sang thum zani 5 feet nga sei le ania ei crocodile te ve thung ania hi sang khat manani chuan hi ugly stick elite ania sang thum zasari somnga ania ti chuan tlamai kan kalang hi travel helicopter recommend chi te pa ron thleng thara tam ang ringa sei ve chang phang travel hi te mhane ma se kg som thum par ko jaw dei ni chuanin snap travel fast taxi ho kha thak zung zung ang thum sta thau kha tan pi so ma zaruk sang ma nia leader line ania chuan hi cover trip ang kha nia speed ring ti te oma gk chi sang sang om boka rikti po oma ang car phok chi sang sang on thenga city one po ron thleng le to chuan hi rule beinan man thin big bai dor house siam huk chak mang kheng sek zet tang hani chuan hi kan huk chon mustat mania hi ngasen ke chi som pali velan o chona u kan te sin te si ha chuan hei car phok sang car sink ti hel po om beka hin se thum somnga pek khata hian pakua te oma chena pare te som te sang om beka chuan rapala mino hawaron thleng le to boka lur homo rapala sang te ko om cha just spinner bi khi kallo spinner bi ga hian sei size 0 pan hi chi ron thenga om to lo ai chu lama sa sa ni to mai chuan size 1 hi ron thleng che thunga size 1 ni chu som ni chuang ron thlenga zia khop mai om to lo mo kan ti nuwa chuan hi lur box te hook box te chi sang ho khania chuan hi map han yu lo kha thak na khania tan sa ka janga songa bearing pan he wa the smooth ram khop mai chuan eta hen zerek ko kha sang tam khop me zerek li pran sa khat jani ania chuan hi nomat ho siam ha sial mai kha kun kol ve to ka sang khat zer ko ni lura ja taw khop mai ba se a action chu du tu sam in a cha ti khane chu wangjan han la ve sin chuan froko hi kan da kim vek seng lawa ron thleng nuala chuan tuna hianin hen mai tho ron thleng chhodon bok ani chuan ril hi da na po so hin kan leng lawa siam de langai do na so na tur po hi tuna po hi anin so lo kan nei nual ni ril hi tam to khop me mo a chuan hi bak che vel ko ril oi le Brisbane house siam tho te ha lei tu kha om rek ani chuan hi Shimano Altegrania singkat sanga zani chuan strategy khi manaron apta Shimano hoin affecto all stock kan ne hoi la tloma ale ho kha van nei ni to mai athar ho la kha sim chu thar la kha chu to het don ni strategy khi sing ni sang khat zani arane da ni ama khan singkhat sang ko le ti vel khane ya to na chuanin sang ni vel do ni na ron apani chuan hi naski Shimano naski khane chuan hi Shimano Sahara ani boka chuan Sedona 5000 ho nia big game ho mo chuan hin Dawr Excella 6000 LT sang riat ma nia heta hen Dawr
Hi. Dawr RF Rosen. RF Rosen rung sang man. Kabana kham. Sai sok ve vek thim mang ho. RXBI sang ni ko man ania. Caesar. Ting he 3000 series 4000 series len om sang thum zania 4000 series sang thum za thum nen ka ya. Chet sol lo chuan ei che kan lo va tight ve. Ei Dawr Crossfire LT version, light version kania hi sangli janga manania Stone Island sangli za chuan Caesar contra kha hi sangthum zariat manania chuan Shimano Sedona 3000 series ania hi sangruk janga somnga ron ni ta boka hin up ta boka ni chuan naski po ai ram thleng thar ania hei po hi ama a sangriat de tin sin ka sing khataran kai ka ni sangriat janga man vel khamo naski 3000 ania chuan White Wolf hi 4000 series ania sang ni zathum man ania chuan hi tai chin lo her tai chin a chakhi ina po kan set to chu tai teu da lo tur ni brake motor khala brake ra cha ang vel ani Maxtron 5000 ania sang ni janga ania chuan hi Dawr RS khania sang ni jasari chuan hi Fisher King Betel yeah really smooth khop mai sang ni janga chuan Caesar Sea Breeze lo ten ben ho kha hi ama khan zo hal vek khania sangthum zali tuna in 3000 le 4000 series aran thlenga 3000 4000 hi tau fret tur anga en ke min somnga mozavel bak ni tau chungo chuan hi casking ania sang ni zakwa chuan ten ben tho Night Fury khania hi sang ni zaria ania Night Fury poi big ke ma chan thakop mai hi strike for sang ni zania Dawr hi lu kana ante kan lo tai vak zel ni entertain takaguna khania hi sang ni zaru kania chuan hi ril man to ma chuan kan fak mai yellow FC 4000 khania hi ate kan hi chuan 8 kg te 8 kg nia ma selangin 14 kg te pon len to ni he mi ri la hi kg som pali te pon ok sok to ni thakop mai chuan hei zipco sang ni zan hi ania chuan hei lukana Renault 4000 series ania sang ni zan hi ni poka hei lukana Blacktail sang ni zaruk ani chuan heta hian ten ben ho tho hei ten ben ha sturdy nia sang ni zali manani nal khop mai po mo chuan hei SDK Real 3000 series khania pahi sial khop mai Chinese sang hen lang kha mangai sang kha zakwa manania hi Shimano FX 4000 series ania sang hi is a sari manania chon hei ron thleng thar boka accurate FPS ania 4000 series sang hi is a sari ba thakho mai chuan hei yellow PG 4000 series ka stock kan nei lo char ron thleng le chi bok ani hi WK 3000 tatil te hi medium vela man to mana jan thare khop mai ai kai se lo an che kan lo tight na salom lo to ka thalo khop mai check ko vek ngai do mi hi sang khat zariat manania chuan hi ultralight drill ron thleng tharania hi sang khat zaruk somma thakop mai po hi 1000 series ani chuan heta hian 3000 series ron thleng thar ombok aril mo chu sang khat changa bang chi ani chuan hei skipper ultralight drill tho ania hei Renault chu kha ultralight drill tho ani hei sang khat changa ania hei sang khat zaria chuan ultralight blade casting bit ril ania hei size te chuan hei Caesar an lo khani ni kana pui to sang thum za gas x shape pon zo le ei sang thum za ni
nên cái sự sang trong dân này đây cái xí Shimano sáng sari lệ thì nhiều cái chiếc này em nói cho đây DC gas DC reel khá này xí sờ hao đây sang xuống hộp box straight cái ông đó xong xong là tấm bell feeder thì thế pop hi rồi chơi vào trong đó nó ấp chặt xí khi ở lỗ cái là bọc số anh t-shirt thì lấy được tan sai xuống sang lấy từ ông vết đó mà rót cái chỗ rắn xanh nem cốc này cái lạnh đã lụt xem nó số rồi mà sao lại stock bọc lạnh to tầm cốc này chuan bait này còn mà chỉ có rắn xanh lại chia dầu với cà phê là rắn xanh lại chia mà tuần bait này cái chỗ này đều mấy chuan bait thì ở chỗ sang cắn xả chi nè bây giờ chả biếtตัว là ngày này rắn xanh đòn để tuần cá xuống chứ kì